Hanya trip làm tha lah. Contohlah ilom, trip kalam thalah. Ruk ngoronyo matang nau rương diiktikun aulia Allah makhluk gaib. Atas nama takun aulia nya hanadih wak mata. Gaga kana le cerita tidak orang gemawi kejak merusalam li. Kamu nampak orang muturuban ni di. Boh putih, boh hijau, boh hitam. Gua kampung merupak aulia. Tele tsunami berosana macam kisah sejarah. Kenyang angkon ladum hana ada bukti. Bagi aja benih lau le tsunami na tapak ubi raya ubi pidiumnya. Ana kiginong ora ubi lu. Tapak aulia. Berarti aulia pun kingkong. Saya tak lagu aulia. Kibai le aulianya. Jamun Borjeh pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, nya ulama hadis mi. Ditanya kiban wahai syekh aulia Allah. Dijawab li syekh, illam yakunu ashabal hadis famanhum. Menyakan orang ahli hadisnya tak pegah aulia soal lain. Imam Syafi'i pun kan aulia Allah ya. Malah aneh daerah kamu idih mi. Nah amalan berumpa dengan aulia. Nyo perlen simak bela tak terthat du ronyo aliran terthat lagi kulat dum. Simak bagus. Yo buyuk ka aulia ti. Nah dukun-dukun fi aulia. Kak. Bak kamu idih. Nah tidak orang ke pegah roh na jaran na tarikat dia merupa ngaulia. Alih kiban doa nyan baca laju pruh bak gapu ciletlah antara dua keneng kemudian jak liu likur moh merupa laju inan. Nya merekon segolom ta baca nyan deh huteun na paya truk kenan deh laju sang-sang kalage dayah pesantren urung suruban dum. Jadi watege ceritanya nungku tayang truk kenan nah semayang nah tengku nah pernah nah semayang masih gang urunya nah tengku subah nah tengku nah baca kunun nah tengku berarti aulianya mazhab Syafi'i payah tiru watai Imam Syafi'i cik lah kau Imam Syafi'i hendak gadah-gadah berarti lebih hebat Imam Syafi'i daripada aulianya aulianya matang payah mazhab ke Imam Syafi'i hendak gadah-gadah. Natang na dinogah Imam Syafi'i leher bulan hana moho. Ondak setak kai langgu surat. Tidak pernah. Abu Bakar nyampuk kawan aulia Allah. Kepegahan Nabi apabila iman Abu Bakar sahabatku ditimbang. Dicok iman Abu Bakar gepedua bak saboh cing. Gepedua iman ubena hamba Allah yang lain bak saboh tu cing. Yang menyagi cing iman Abu Bakar tirongan iman getanyo lain. Sungguh gehon tak iman Abu Bakar. Hana lah kau kadang-kadang. Mampu kau aulia Allah kau nya. Ni mutu hayah untuk hormati. Boleh jadi yang tak tumi-tumi alam gli bataja ada hurung turban putih. Aulia cik. Tapi aulia di kalangan jin kan aulia urang. Sebab jin na yang taat cik ji. Jin Islam na, jin kafir na, jin Hindu na, jin Kristen na, jin taat na, jin mutra na. Yang pokok na jin takwa na jin yang dia ke aulia. Nyan boleh jadi aulia jin. Kan aulia urang. Urang menyajak ke aulia hendak gada-gada. Dia biasa cik. Kecuali keramat gebili Allah nya tiga-go gadah tiga-go nyampi perlai ya kadang nak urang lain kagadah nyampi dro ke sendiri hana gedepa kagadah sebab urang keramat tengku hana gedepa dro keramat hana gedepa mesti kagadah yang gedepa dro gadah hana gedepa ya sebab nya gedepa dro gadah takut roh bertanya halung ni mutu hayah tuan hormati kembali lem ke persoalan trip kalam keyakinan aulia bin makhluk gaib itu adalah keyakinan sesat. Malah lang kitab Faidul Qadir pernah tuan baca. Warijadul gaib gepegah. Orang-orang yang tidak nampak itu in tabata wujuduhum bila memang mereka itu pasti ada fahum minal jinni mereka itu adalah daripada jin. Bahkan li annal insiya la yakunu muhtajiban an absaril insi. Karena menyonyan jenis manusia
munyonyan lam golongan urang han mungkin pada bak pandangan manusia wa innama yakunu muhtajiban ahyana hanya saja dak na gadah si gogo. Kembali ke laptop. Kaile kebiasaan lama ternyata jid ke sebuah kebenaran. Nyawa ke penyakit masa jahiliyah. Trip kai semah-semah petung. Trip kai semah-semah berhala. Karena kamu generasi merutuh tun ipike kabutui. Maka wajar wati Rasulullah gijak berantas. Hai kaum lun, baik ka semah-semah petung berhala. Pui jawab, hai Muhammad, kasedayakah? Kapungokah? Indah tu tekan nyawa buat. Dari nenek moyang tekan nyawa ke semah-semah. Kah dianggap Nabi Muhammad pungo. Inilah tugas Rasul, yaitu dia bongkar kebiasaan lama.